Hello everyone, welcome back and thank you so much for joining me. Ke tlo recap scheme sa Mr. Khanyago o ba o rile sa ba sa feleletša gore ba ka bolela ka ditaba tša bullet gore o hlokofetše jwang a tlhalosa ka mokgwa ile gore o ba morata ka gona le gona ile gore ke ngwana gagwe gomme ngwana step daughter sa Mr. Khanyago sa mosadi ile gore o ratana le Mr. Khanyago gane jwale ana pa tlhalosa ka mokgwa ile gore batho ke gale ba bolela gore Mr. Khanyago ke scammer yena le Bennett jwale o kgonne go tseba gore Mr. Khanyago ke scammer o bolela gore yena o na le ngwaga tsebana le Bennett mola ile gore o na le mengwaga e mebedi a bane le yena ba le Joburg ba celebrate ba shootlet photo ba babedi ke eng se leng gore a ka se tlhalosa ka se ile gore se mola photong gomme Mr. Khanyago a tlhalosa gore yena e bele letšatši la mathomo le ga thoma go kopana le Bennett ena ka se tsebe gore ke mang le mang a shootile le yena di photo jwale o ba sa tlhoga gopola gore o kile a shoota di photo le yena a napa ngala sepela a boela gae gomme a fihla gae a founela monno ile gore o ba mo tshepišitše gore o tlo reka a farm ya mosadi ile gore o dula le yena gane jwale gomme motho a napa a tlhalosa gore yena gane jwale o sa boletše le dipanga 8 million ke tšhelete ntši dipanga di tlo mofa tšhelete ya go ka manta ga gomme ge ditšhelete tšeo ba di boletše ke gona a tlo kgonang go reka farm yeo ya Mr. Khanyago le garebele o la gagwe gomme ke ga kwatile ka ge ile gore o nyaka go utswa tšhelete la a tšhabe ka yona ka pela e le gore mosadi o la se a ba lemoga se le gore e ka ba ile gore go diragala eng a sa le busy a fetša go bolela mola a kwa ile gore Mathuba Kgale le mosadi ile gore o dula le Tate Khanyago gane jwale ba tla ba bolela di voice tša bona di kwala ile gore di mo gauswi gomme Mr. Khanyago ka nako le a fetša go bolela le ntate o la nyakang gore ka farm ya le Garebele mosadi o ile gore o dula le yena gane jwale a napa bona ile gore o hlobotše necklace le di-earrings a di tšea tshare o phutha beke o a tšhaba ga e kwa gore bo Jacobet ba etla le mosadi o la napa di tšea di lahlela ka mogare ga diaparo tše dintši tša gagwe tše ba di beileng a napa a ya go bona jwale Mathuba Kgale a napa re he nna e be ke nagana gore ga o gona o šetše o tšhabile ka gobane ai o re tlogetše kwa moketeng wa Bullet not wa Bullet wa Bennett jwale ke maketše gore ha o sa le gona ka mo gae na gomme Tate Khanyago a napa re ke tla tšhaba ke ya kae a kere nna a ke kwane le tše e leng gore be ba di bolela nna se e leng gore se ke nyaka go se diragane bjale ke gore ke nyaka go robala ke lapile ebile a gona le gore dilo nka tlhoke bolela dilo tše dintšhi gomme Madlamini a napa mmotša gore baba tseba gore a sesi ya gago o nyaka go laela o nyaka go botša gore o robale ga botse a go ne le dilo tše dintšhi tše e leng gore o a di nyaka bjale wena tlogela o hlwe o tšhogile Mr. Khanyago ba re ke a leboga ka se e leng gore wa se bolela gomme ka morago ga fao a tla tsamaya a ya go kopana le Jacobet le bading a napa a botšiša Jacobet gore mmaabane o bo o nyaka go ntšha diphiri o nyaka o bolela gore nna ke a tšhaba ke nna motho wa go rata go tšhabana Jacobet a re hao nna ke nagana gore ke se e leng gore o bo e tlo o se thabela nna ntho e ke e nyakang ke gore ke nyaka go sepela ka re ke a tseba gore o ka tšhaba wena Mr. Khanyago a napa re nna ke go lebeletše fela wena Jacobet se e leng gore ke a senyaka ke gore ke nyaka gore wena o ipsene ka go dula ka moka gobane ke a bona gore wa tsefela ebile o nyaka le go ntšha diphiri Jacobet a re nna se ke se nyaka ke nyaka tšhelete ka ke nyake selo mphe tšhelete ka gomme ke tla sepela Mr. Khanyago a napa re tšhelete o e tlo o tsena ka Mantaga wena e ketle o tlogele go nyaka go mpontšha ka batho ka gobane tšeo di dira di tlo fetša di go tsentše kotsing nna nka o dira ntho e leng gore bona o ka timelela gane jwale tlogela o tlho o bolela dilo tše e leng gore wa di bolela ka lantšhe gomme ge ba dutše ka mokana ke ge Mathuba Kgale a thabile Tate Khanyago a ba bolela gore tate wa bo e leng tate wethu ile go Mathuba Kgale o thabetše go dula kwa le bona jwale a o nagana gore a ka tla sepela ka Mantaga a ka se sepele ka pele ke ge mosadi o le a maketše a bontšha le gore ga a nyake Mathuba Kgale ka gobane o suspecta gore Mr. Khanyago le Jacobet e ka be le gore ke monna le mosadi e ka be le mosadi a gago a monyetšeng jwale ba bolela maaka o bore o bone gore a ba ratane batho bale mme
Mathuba Kgale le yena ke ga actor as if le yena o thabetse go dula kwa ka ge ile gore o nyaka tšhelete ya gagwe e feleletse e leng gore Mr Kganyago o mokolota yona ke ga se ga hei bleke ke e bosi ebile ke lebala le go nwa dipilisi tša ka ge ke le moki mosadi o ke ga lebelela thoko a re yo wa tseba ke tše tšona a ke di tsebe gomme ka morago ga moo mosadi o ke ga sepela ga re o a yaka ka moreng a fitlhare o nyakana le di necklace tšela tša gagwe le tše e leng gore Mr Kganyago o di tšere a nyaka mola a bona ile gore ga a di bone gomme Mr Kganyago a napa a tšwelela ra ka ba ile gore ke eng se e leng gore o a se nyakana a napa re necklace ya ka di earrings tša ka di timelle tša ke tsebo gore di ile ka Tate Kganyago a napa a wa di tlhobola ka kamoreng ye nngwe na mohlomong ka bo lebetse di tlhopotše mo gongwe Dlamini a napa a ka di lebala fao se e leng gore ke a se nyaka ke tsona dilo tšela ke a gopola gore ke di sheile kae a zanga ka di šia ka kamoreng ke di sheile gona mo ene se senkgošang bohloko ke gore dilo tšela ke di reketše ke monna ka la mafello se e leng gore monna ka o mphile sona e le go gift e leng gore o mphile yona ke yona ntwela ke mo gopola ka yona necklace e leng gore o ntlogetše ka yona gomme Ntate Kganyago a re bona Thandekile re tlo e lebelela gabotse ka gobane wa tseba gore ntho e diragaletšeng Bernardas e leng gore ya thabiša mohlomong ka be e le gore wena a o sa gopola gore o di beile kae mara ge nako e ntše eya o tlo gopola mosadi o ke Thandekile a se Dlamini ke Ntate Kganyago o e leng gore o ipitša ka sona ka saene e mpšha ga a fihlile KZ ga a fihlile Mpumalanga o tipitša gore ke yena Mr Dlamini gomme ke tla no re Dlamini ka ge ile gore ke le kgarebela Mr Kganyago ke le kgarebela Ntate Dlamini jwale ke tla reng ke Thandekile leina la gago mosadi ola gomme ge ba fetša a sepela Kganyago a yo kopana le Mmajakgopete gape passageng gomme ga a fihla kwa a napa a botša Mathuba Kgale gore bona o tlo gapeletša gore o se be wa sepela ka pela ka gobane go ka no tšwela pele o ntšha diphiri o tlo itshola ka se e leng gore ke tlo seria jwale iketle o tlo go lo tlhonya ka go ntšha diphiri Mathuba Kgale a napa a re ke lapišitše ke gore o tlhompotša gore wena o tla ntira eng ke eng se e leng gore o tla ntira sona o nyaka go dira se dire se e leng gore o nyaka go se dira gane jwale dira ka mokgwa e leng gore o gopotše Kganyago Napile Thandekile ke ga napile ba ko ba bolela napa ba tamela re lena ba babedi ke kgale ke ntše ke bona gore le a ratana le monna le mosadi o ke mosadi ya gago e leng gore o monyetše gomme le mpotša maka ge le re ke sese ya gago kgale ke ntše ke bona gore lena taba lena e gona e le gore ke eng se e leng gore le a sebaka ke eng se mo tshepišang gore o tla mo dira sona le lwela eng Tate Kganyago ka ge e le gore ke motho wa maka o šetše a tšere di-earrings tšela tša Thandekile le necklace o di lašetše ka pekeng ya Mathuba Kgale gomme tatetho yena Kganyago ga bona gore ba moswere e le go yena Sibalikhulu a napa re bona mma a botša Thandekile dilo tšela tša gago gore di dimetše di-earrings le di-necklace di utswitšitše ke tate wethu tša Kgopete ke yena a utswitšeng dilo tšeo jwale yena ga a di go fetšona a bolele gore goreng a di utswa tša Kgopete a re nna ka tšea dilo tša gago a ke gopole ke tsena ka dikamoreng tša batho ke utswa dilo se se tša peka ka le lebeleleng gore le tla di hwetša dilo tšeo gomme Ntate Kganyago a napa a tsenya letsogo ka gare ga peka ya Mathuba Kgale a ntšha di-earrings le di-necklace tšela tša Thandekile a napa a re šidi taba e leng gore ke go botša yona ke motho o utswitše dilo tša gago wa bona gore se e leng gore ke a se bolela ke nnete na Thandekile ke ga maketše a re yo gantse motho ke nnete a tšee gabotse kore ke motho e leng gore a sa felelela ka monaganong goba go diragalang ka yena Ntate Kganyago a napa a re wa bona nna batho ka mokana ba family a ba sa nyaka tša Kgopete so nna ke be ke mo tshepile gore ka gobane ke ngwana gešo ke tshwanetše ke no mo kgotlelela ke be le yena ke mo gopotše le go nwa dipilisi tša gore o tšhabela ke monagano monagano ebile gore o dirileng jwale go tla ra gore le security le nape le mo sware ka di-handcuffs a nape a tsamaye a ye ka ntle ka gore mo se a se tlišitšeng a se se e leng gore se a kgahliša ke ge security le tšea Mathuba Kgale le mo ntšhetša ka ntle gomme Mathuba Kgale before a tšwa napa a botša Ntate Kganyago a re wena ditaba tše e leng gore wa di dira
di tlo tswelela ka le leng la matšatši gomme tšatši leo di tswelela ke tlabe ke le motho wa mathomo wa go celebrate se e leng gore se tlabe se go diragalla. Ke tsona tšeo tša Skeem Saam. Thanks so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Lerato ke leo. Tada.